Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Abu dan Aris. Kita mau makan bakso guys. Ayo lihat bakso Bang Jangkung. Katanya di sini rame guys. Gue direkomended dari teman-teman gue. Katanya di sini enak banget baksonya. Ayo kita beli. Bakso Bang Ate ya. Yuk, makan sini. Iya, makan sini aja. Biar gue cicip-cicip. Ada baksonya ada apa aja Bang? Ada urat, ada telur. Ada urat dan telur. Ini abang siapa namanya? Bang Putra. Bang Putra udah lama gini di sini. Bang Jangkung mana? Ada. Nih yang punya nih, guys. Nih yang punya nih dia nih. Halo. Mantep ya. Di sini aja nih. Ada cabang lain nggak? Nggak ada, sini aja ya, toh ya. Lumayan guys. Di sini nih rame mulu guys. Kita pesen aja dulu udah, Bang. Udah bikinin lah. Ya, Campur aja, campur semua. Guys, udah jadi guys. Push, baksonya gede-gede banget guys. Gue mesen di sini bakso telur. Lihat guys. Saya cicip. Gue mau campur dulu, campur aduk. Oke guys. Mantep. Campur saus dulu guys. Banyak juga guys. Sambalnya guys. Si penuh guys. Wah. Di sini kalau sore guys, parah. Gila rame. Wah, lu susah ini duduk makan bareng juga di sini. Banyak yang pedes juga. Wah, gue demen pedes guys. Kita coba guys. Sebelum gitu kita aduk-aduk dulu biar mantap guys. Ngiler lo ya. Sodok lo yang kecil dulu dah. Ingin lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget guys. Kenyal, empuk guys. Dagingnya berasa banget di mulut guys. Lu coba dah. Di sini di daerah Pancoran Barat 10 apa ya? Gua nggak tahu udah pokoknya nah. Nanti lu share aja bakso Jangkung di Pancoran Barat. Rame pasti gila. Pasti orang-orang sini juga tahu, bilang aja bakso Bang Jangkung, Mas Jangkung apa pokoknya. Lu cari aja di sini sekitar Pancoran. Rame. Lu tanya orang juga pasti orang tahu guys. Oke guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, gue mau lanjut makan. Kalau lu mau beli di sini, langsung ke sini. Jangan lupa subscribe guys, subscribe. Out.